Hello, Tuni, Cookie News in Vezose, na bon savin lem ne hivin. Tuni ahi, ho lem na, in ne hitin. Ihing ikom ho, kikot na hole. Mi za chom in, e ho chung kêu hilova. Ama nam sung khan tau thei ne ding le. Ama nam sung kivian bit thei ne ding ahi. Iti pan ala ham ti ho jong hin se hitin. Chule e ho nam sunga thupon. Ngày ta hi là vai hi là ấy họ đi ngã thil phát ta hung kịp xây họ giống ban in hình về hi tin cú kí cha tê coi mà ngăn si là va hi lâu là va lắm pi cho mà pet go họ giống hi tâm pi kí nó về hi chỉ họ trung trang họ giống hình xây hi tin topic ngã ấy gạ một thấy đi va cái coi cho hi là melong họ kí quật na ti hi in melong họ kí quật na hi tu ki gong pan hi po min ki got now hi in het saw hi in 2004 pa 2024 pa na hi na sata ki got na ane wa hi tai na ji chu tu le tu ku ki cha ten separate administration i thum na wa hi I chan ham khat ama ho dailo ama hon ka gamu a hi atina mun ho jong hi I chan ham khat ku ki cha ten I to phaw a hi 93 patna in a no do got no vai ino do zo lo hi in igamu izan ham khat wanga kila ata ve tu a jong hi igamu izan ham khat hi ama ho gama ki sei wa hi in a hin la hi che ho hi ala theilo na diu phat hung ki go hi ta in hi za chu nasata ki got na nei ve ti hi a hi za chu hi chi a ki got dan ho jong hin sei hi tin chule mei te in lam za thang in pi ho jong Indigenous Manipur Indigenous Pillar aphu nawa chu anazau sa lo phat na win lamza thangin pi hon jong ki phin na anewi ama hon jong dem na nasata anewi ti ho jong hi mu hi in wanga chun a color azat color kin mu henlang wachadang la agal ha jong le go ahung zu ting le ahung kot ting le a color a vompa chu a pot thâu ti ta bang a hi in he ze a chu I lo hil na khat ka hi e ga ti te jong hi adi lo na ta khat a hi in hi chi chung chang ho jong hin seu hi tin chule ko tu in jong tu ni zana patna hi nisim ko zan kim chan ge hi economic blockade national highway 2 hi boldinga phone do na anei tai ti ho jong hi hin sei de wa hi tu ni 7 October 2025 a hita in tunin zong igam inam sunga mi pi hon het diwa poimo ho aban bana in phondo de wa hi amasan I topic gwa ilut masangovin member tha ahung kitnin member tha a hi ga velo hen gigin kip gen ama hin gola membership a hin kila in ama chunga jong kipa thu sei kit no ven hi aban kit na hi mang hat le aman jong silvala member ahin kila ze in mang hat le chunga jong kipa thu sei kit no vin tu ni chan ge ya member hung ki member hin join ho hi som thum le sagi iling tawi ti pa chu het theine diwa member ho hi nga jong iga sei hin tin I topic gwa ilut masangovin thuma kai to bang khana ga seileng ku ki cha te hi tu ni chan ge ya hi ipan la dan ho hi e ho hi apiat pe na ki got thiem te hi ve na hin la planning sim dan hi ilha samovi ti hi ka sai do no men hi chi chu ipje a ilha samoham ipje a hi chu ki sei ham ti hi aban ban cha hin he theine diwa hin vet de wa hi ama sa penin ko tu ho thu phon ga velo hen ko tu hon jong October nisim ni a ta chapa khat nasata makhan gam sunga anaki kai manga mei hlei hon thidi chana anavo naw chunga tu ni chan ge ya government in I macha thutan na nei lova azep ho jong got na penai lova na sa mo a ikoi pi ji win tu a hi ko tu hon ki phin na anei ta win national highway hi 48 hour hi chi sung hi tua hi economic blockade phone do a hi tai ti a hi ni chu tu ni nilha midnight ti apa nai
tu chan pat a hi hung ki pan ding 9 October midnight chan ge hi economic blockade bolding koiman van po le hi thei lo ding gari wang chul hai thei ding hi zong le van po le ti ho hi thei lo ding hi ti pa hi ko tu hon zong thu phon a hi nei vi ti a hi ni cho hi het deu kha chu gol hang kam gin len aman a hin to na chunga hi chi hi e ho lim do na dinga pathinin a hin ki het sa zong hin tin I boulder ho hi tu a hi ho hin security force on hoi ta I gat pi o hin an ti ti a hi lungmong ta yu mo a hin la I gat pi lo dan ole a safe lo dan chu hi chewa ko na chong hi ki chi a hi tai ni za chu ko tu in a hi the a hi le hoi ta ani gat pi win a hi lo vai le ke I hon ki gat no wing nang ho ki nong khi no win ke hon ki gat ta wing ti hi thu pi na ane wa hi chi hi thu tan na ni bol pi lo wa avo ho chu action la lo wa hi le 48 hours sung hi economic blockade ki bolding koiman ima na sei thei lo dio itiam khatna hi chi chunga jong hi action na kila lo wa hi le chun ke hol ke hon buffer zone ka kinga akit dewa hi tai ti hi ko tu ho a ko na thu phon mo a hi ti chu ga sei theu hin tin aban kit na hi HTC Hill Tribal Council more a kona donation thu a mi pi het sa na a hin bol na a hi in zan hi thu so a hi ta in zan ha chu video hung ki bol kit man lo ze a chu ana ki sei man po in a hin la tu a HTC hon thu phon a bol pau hi a hil Hill Tribal Council more in mi pi hinga het sa nom chu tu lai ta gal le tol ji a sumle pai ha sat na lien ta ito jing lai wa more khopi sunga pat aphat le khopi su aphat phat le khopi sung le apam akon sumdon apama kon sumdon na donation na awum jing hi phamo akisale in hi ti a hin ti chu tu lai hi akoi ma zo si gen thei ha sana ito lai ta hen agal jam lo hi jong le ne le cha ha sa hi ku ki cha te masanga banga aphat na gari lampi hoi ta ke honga ne le cha nom ta hlung hi lo a hin tu lai ta a hi het diu kha chu ei ho ingol je oham a hi lo le ilung let je oham pangal ho hi business bol na iman sawen wa pangal ho hin nasata mei te le ku ki boy na sunga hi in chen nasata ki sim do wai pangal ho jong hi ga veleu chun mei te thing noi mi a jong dim se noi ama ho hin e ho u cha hi vi ti a tu ni a e ho lam za thang in pi hon ke ho ku ki ka hi po vi ti to bang tai ma hi pangal ho jong hi pangal chala a pangova hi ta chu igam sungova hong lut nova report iza kai hi mei te langa hi alut jiu a hin lai ho hin tu ni a hi I ma chai sei pi po vin nang ho jong mei te na hi vi ti a ki bol lo ai he ikichat no ham a hi lo vai le I ama ho sulo po te ti ham la ki hetalo ni ze a he ama ho in chance ala wa ama ho true a hi masanga cheng ni a ki cho chu tu a hi cheng so ma ki cho ai hi chi to banga hi akoi ma zo sen gen thei ki tho a hi in hi chi gal I hin to masango wa jong ku ki cha ten I tho da pen no le I vet da pen no tu ni chan ge ya nam se pai ho I vet da naw hi I piji am tele donation jong hello demand ho ze a I chan ham khana I vet da wa hi a hi le tu lai ta gen thei ha sa lai ta wa jong hi mun chom choma ko na hi chimin khuchimin ti a hi minza chom ki vo a ticket hi ta hi lo le lottery hi ta ipp ham sumdon na ni le cha ha sat lai ta don le kai hung tam je a hi HTC hon jong hi chi to bang hi more le a hing a ko ma cheng ho a dinga hi het sa na don le kai chunga hi het sa na a hin bol a hi in hi ji chun tu a pat na khopi sunga koi man HTC to ki het to na beya amo bol ta loading ovin HTC a kon het sa na hung ki nei in a hi ti hi a hi in
koi CSO lam kai hi hen hobung lam kai hi hen unit lam kai hi zong le HTC het pi na beya koi man donation a hi lo le ticket zo ti ho koi man abol lo ding in anoya point thum ho hi ahin ki pi ti a in a point thum ho hi khat na hi ga vele hen CSO unit le mimal chunga donation ball ding hon a ball masanga ikiloi khom now HTC het sa na le phat sa na le kha ikila ding u ahi ti ahi in hi chi hi HTC het pi na beya koi to bang unit lam kai hi hen hobunga lam kai hi hen a hi lo le tribe sunga lam kai hi zong le koi man donation a bol thei lo ding hi ji chu mi pi gen thei ha sa lai ta a hi ji in hi chi ho a ko na ik kang se de we ti a hi in ani na a chu hobung ho le hobung department hon a bol ding le more pastor fellowship hobung ho le hobung department hon a bol ding le more pastor fellowship MPF chairman secretary phatsa ahi lo le phalna lekha akila dingu ahi ti ahin ti chu hobung hi hen hobung department ho hi zong le ipi ham khat i bol diwa function ham khat i bol diwa hi zong le hi chi hi MPF ho chairman secretary head pi na bol ding hi ti pa chu ani na sayo hin athum na a hi mi pi in zong HTC le MPF head pi na umlo a unit sung le hobung sunga donation hin bol hung bol ho hobung a kon hi hen dang a kon hi zong le koiman ina khut san lo ding uvin head sa hi ti a hin hi chewa hi koi to bang donation bola hongwa le au ma hi zong le HTC a hi lawai le MPF ho het pi na be ya hi koi ma chan ina to sot lo diu koi ma chan I ma cha ina pi lo diu hi ti pa hi HTC ho a kona het sa na hung ki bol hi ti pa chu het thim na device ti se ho to phone in phone za wa hi in hi chi to bang to gon ho hi thil phata hi in azi chu tu lai ta mi pi gen thei ha sa lai ta donation cha chom hi jing a hin hi chi donation neu cha ho ti lo wa jong hi VV ho dinga donation avenga a kho a hi lo wa hi le hi chi wa igal nei na sungova don la kai za chom jong hi emergency ta jong hong ji a hin hi chi ho ipi ba na jong to hi donation za chom ma sanga I boy masangova I chon bangova I chon jingova ile inam pi ha sam na hi hung na sa deu ding a hi ja cho hi chi to bang donation to a HTC hon jong het sa na a hin bol wa hi ti chu I ga phon kin hi han lang tu hin KKL ho a ko na het sa poimo a hin bol na ho ama hon jong jan ya a hin bol wa hi in hi chi wa KKL hon thu phon a hin nei naw chu a hi le tu ni kho ti chu 6 October 2025 tina hin 205 a koi pau 25 zo ding dan hi in relief KM vet kol na lam kai ho le KKL general headquarter lam kai ho ke ho na khom na atin ke ho khom na akinei in hi chi ke ho khom na a sei la ho them khat mi pi het dinga hung ki phong do in a hi ti a hi in mi pi het dinga jong hi chiwa kem relief kema leader hole KKL general headquarter ho ki ho khomova hi chi ki ho dung zeiwa ki nop to na anei dung zeiwa chu mi pi ho het dinga jong hi point thum a hin pedo ki win hi chi ho jong hi het diwa thil poimo ta a hi ti jong chu ka sei no men point khat na a hi le tu lai ta a government in a boy pi galjam ho bank account a hin thum o hi khol chil na akinei in ta san ta apat het do kinei chu tu a bank account kila ho government indirect beneficiary transfer ti chu direct nga bank account na sum transfer ti na in
amang ding kila hom a hi in hin la tu le tu din mun adi galjam ho in le lo mun ki tup ta gi mun to mun nei nai lo a hi zi win direct beneficiary transfer system hi tu din mun to ki to dinga gin chat a hi lo zi in bank account ki dong chu IDP hon koima kom pi lut lo ding uvin het sa na hong ki nei in a hi ti a hi in ngichiwa hi mi tampin igel khel deu kata sanin azi chu government in IDP ho ki thopi na dinga sum a hin thot na hi le ipi bola I kha mo ham iti mai thewai a hin la ilam kai ho le ke lam kai ho phateta ke ho wuwa thil dan ho hi avet na wa hi le hi chiwa direct nga bank account na hin thunu hen lang hele tu ni le cha ke hom ho hi ke hom theita lo ding hi ta chu government in so hom hen lang tam zong le ka thot lut taw chula ama ho ni ding ka pi taw chula ti langa hi pan na thei anei ji wa jong chu ama hon hi chi to bang decision hi a hin law hi ding a hi in hi ji chun ilam kai ho hi ginglel po tin gingmo po tin a hi thei chana ta san hi tin ilam kain ei ho dinga thilpha angai to pa hi ipom di win IDP hon zong ngai het thim naw ka hin thum kinin ani na a hi le hi chi DBT kiti chu in zawai sei taw in direct transfer ke bol pa chu hi in hi chi DBT thilgon sang tua achi na ngai dol ration item ini le cha kila zo hi achi khom mi pi le KKL lam kai hon phat sa na akinei in a hi ti hi a hi in athum na hi ga velo hen hin het chen de wai tai a hin la maban apoi mo le aphat dung chui a hung ngai chat dia gin chat a hi to kilhon relief came lam kai zo sin ama mopo na chi relief came ho inson bank passbook aadhar card passport ho kitup ta anaki koi tup chi diwa het sa hi ti hi a hin itiam khana hung poi mo thut na hi chu alo theilo hi ti a hi le agana ganga submit kit theine dinga chu relief kema mo po hon eima relief kema ho zo si passport hi hen bank passbook hi hen aadhar card hi zong le hi chu ho hi ready sa inaki koi sa de win het sa na ki boli ti hi a hi ji chun a hi the ai le kanam mi te ho ilam kai ho win tu ni chan ge relief lam kai hi hen inam langa lam kai hi hen ho langa lam kai hi hen ipilang chu hi zong le ilam kai khat le ni phat lo je a hi lam kai zo se ngo denga hi po in to a jong hi chiwa KKL general headquarter in pan ala dan le to gon ani dan ho hi ga gel jing ding mi mol lunggel a hi lo le mi lungchom lunggel a chu ke ho account na direct bank account na hung lut ding ama hon asum ni deu anei ta lo je win hi chi ho ta bang thu phone anei vi iti mai theu a hin hi lo ai inam igam ngai lut na le khat le ni keu hi lowa mi pi zo se dam theina ding le mi zo se achan akiba theina ding a chu ilam kai hovin hi chi to bang to gon anei zo hi ti pa chu het theini dewa KKL ho a kona het sa na hung ki bol ho hin pon ro ke no hin tin abana hi ga velo hen tu a hi WTR issue final notice nan na ga resident ti chung chang hi hin sai hoitin hi chi hi iga het theding ngo chu wong tangkhul reason ti na a hin WTR ki ti hina hi chi chu wong tangkhul reason ti chu tangkhul ho chen na area ho a hi nan tangkhul ho nan na ga a che na hi le a bo na hi documents a hin submit due documents so hi within 30 days na ni som thum ka a hin submit diwa tep na hung ke bol hi koi ta bang hi chi submit lo a mai le
amuna ko na kino do ding hi ti ho chan ge se bu a hi le hi chi hi tu na ya hung ki se ham October 6 a hung ki se pan ham ti le hi lo hi 2024 la ya jong chu Sanapati district sunga I card ana thu mova other card ho jong ana thu mova nan na ga ho koi koi cheng am mi izat cheng am ti hi he do theine dinga census an lao chu hi chi pa chu hung chi zo ma tu ni chan ge a hung chi chu mi khan khan in sei lo han tu ni a hi chi to bang to gon aneu hi muiwa hung ding je a jong hi in zo khat le koi to bang ham khat mi phalo umin te ti a bol hin te ti mai the wai hi chi jong chu di thawai hi zong le adi ta chu ga sei dinga chu in zawa jong abula chu kana sei ta in naga te hin ku ki cha te gam phabe pi hi ke ho gam hi ti a hi chi Chandil district chan ge hu a hop go no hin e ho ku ki cha te chen na a hop lo chu churchan pur ti lawa hi a hop mo adang lawai adang jau se a hop moi Churchanpur district bohu a hop lowai hi je chun nasata aku ki chaten jong politics a na ki peya Chandil chu ni a na ki homa ting no pala na ki hom za hi ta ho na ki ting a hin a kitina hi le hi chi Chandil hong lut na diwa ting no pala hin pha ma sa no ngai a hin hi ta chu ki ting a ki bol le a hin la tu a hi athil gon da no le anna to ho hi ivet ki na hi le tu nia naga ten masang pe a NSCN naga hilo pp naga try ma la lut go no wa pan ala jing ho hi ahin mol so go no ahi lo la ahin masot go no hi tai ti pa hi het thim na di wa tu nia hi avela in se wa hi in masanga meite hon thu so khat ahin nei pau chu ama hon jong ado da lo hi lo chu ado da lo chi chi ba jong hi ga ve lo chun tameng long langa CSO hon jong na sata do dal na bol chu tribal right ho su mang na ding to gon anei ho jong hi ama hon jong na sata ado dal tho chu hi jong le ama hon adei chu ei ho ku ki cha te chen na gam phabe pi jong hi naga gam a hi ti pa hi ama ho pom dan hi chu hi je a chu tu a jong hi e ho ku ki cha te phate ta a ikilung to wa ipan khom lo wa hi le chun I chanam khana gen theina hin to deu hi tu a mei te ho si to ikido wa gen theina hi I ma cha hi nai lo hi alang khana chu I gen thei lo wa hi le nop sa na chu thei lo chu gen thei ma sat ngai chu hi ji chun hoi ta I gen thei wa hi jong le hoi ta ikiven thei ne de wa hi ki got na inei wa ngai ti a hi a pha chenga hong ki sei a hi in tu a jong hi tangkhul ho ke wa hi po in naga try ma ka hi ti a ka chanaga tilhen melong ho jo se hin to gon ani wa ama ho hi khat la khat a pau jong ki he to thei lo a hu a jong hi ki hel lo tangkhul hi jong le tangkhul jing jong hi a ha mu ki bang lo ai ahin la ho ku ki cha te chu ku ki ka hi poi ti jong lew hen I ha mu ki he so ke hi chi wa jong chu ki jam do go na lai ai wang ama oi khat la khat jong a ha mu ki he to lo ai wang a chu ki kan khom go te na lai so I panda no hi opposite momong hi je a chu a hi thei chana hi hoi ta pan ila de wa hi tu ni a jong mei te hon tha do chu original cookie a hi ti so ai wanga tha do in EP sem lam za thangin tha do chu cookie a hi poi a pe mang te go so tha do cookie ana popular brand hi so tu ni a mi zo sin cookie a het jong koi ham tha do hoi bo so ai wanga lam za thangin tu ni a propaganda za chom a si ma ta so a pe mang got na hi so ni chi wa hi kanami te ho I chi the wa ngain I hi na pa hi I ti zong le ki dal tha theilo I ti zong le I hi na a ko na ki jam theilo I identity hi ei man mi identity khat asan je a chu mi identity nung del le ding a hi po in ei identity zo chu I ti ka dop sang ding ham ti pa zo hi lungel ineva a hi le e ho I khan to di wa hi ti zong hi ka sei do no men tu chunga mei te hon indigenous pillar ti a hin phu na wa min ki ji ho jong hi ga velo chun e ho ku ki cha te la all ku ki ho I mol
anal chiru chothe ti hoi zau nau chu hi zong le tu nia mei te to ki do ho min khat cha ta lo chu hi chu na vet sa chu ipiam te le e ho hi mei te gam sunga hi po ve e ho gam chu atuma hi ti chu kichi ta hi chiwa mei te hon jong e vet sa oi chu a hi wanga tu nia lam za thangin ipsa ki ta am te le mei te le tha do win a chi sa August 6 2025 ma ki ho la na anaki nei chu tu ni a hi chiwa pillar na hin tun na wa na jaw sa lo ji vin thi mo ka chani ti hi chu ai wanga I te wanga thi mo chani lang chan hi zong le chun min na hi na ama mo lo chu hi chi to bang hi a hi in masanga pana I hung ki do 2023 a pana gal hin nei wa hi tain a hin la tu ni a lam za thangin alungel chu a hi le ken hi chi ga saying katin agam sungo wa galut ning katin ei tha lo wa hi le ei pomo veti na a hi ti min chance vet bo cho tu a jong hi a tha nom lo hi lo pi cha tha nom ten ten noi cho hi jong le thil chu agal zo theine di wa chu a hi oi bo chu a hi wanga min ata ta hin bol teng le hi chi jing chu thieng ta hong do jing chu koi ma cha nang chu hi chiwa na hungin iki ho thei vin sign I bolovin hi chi ho choka pompi eti hi lo chu tu nia pompi o han lang 6 August 2025 ma ke ho na ho chu hoi ta pompi o hi an lang le hi chi indigenous pillar la a ajaw sa diu chala a hi wanga jaw sa lo chu ipg ham tele tu nia tha do chu ku ki a hi ti ki chi hi chi he thiam ngai chu tu nia tha do ka ti wanga chu tha do pompi ka sei na ai po in ka sei ji ma banga chu lam za thang nung zui ho keu ka sei na ai lam za thang in pi ho si a hi the ai le ka nam mi te ho phat a ki khial ka ai ho zong ilim do ngai hi a huti la wai le lam za thang nung na zui wa lam za thang tu sei na ngai wa hi le phat khat le na hung ki si na sang ding hi tu ni chan ge ya I hi na kisial mango a mi hi na ki zop go ki ti chu koima akhang to ngai lo wa hi mei te hon zong ata ta hin bol tengole hi chi to banga hi a bol tho di wai tu a zong hi chi wa indigenous pillar ati wa a hin phu na wa amina jaw sa ta lo piu chula phat khat le anung zui le lang kap le zong le chun gal ahung ki chaya ku ki ten atuma gamtum hin neiwa atuma ki vai po na hin nei tengule agamu wa galut tang koi man ui na hung ham ti zong na don se lo ding hi ti pai na ki het do ngai I tu ni a na hi lo na khat ka hi na ga ti te a na hi na lang na dal ha go te na mi pin tu ni chan ge a I pi bol jong le chung ku ki na hi ti a na pompi lai hin a hi the ai le ki gel do na is it soon 6 August 2025 ma na thil bol khil pau hi na nam mi pi hinga ngai dam na ki thu ma kisi na nei a hi le pathin ho te a hi na nam mi pi te chu pathin ho te a hi na ki ngai dam ding a hi hin la hi chi wa jong ki he do di lo wa hi ta hi na mai le ni khat le na kisi na hong sang ding a hi ti jong hi a vela iga phon do theu hin tin chu le a chaina a thil khat ka sei nom chu hi chiwa hi ga veleu chun Mizo Integration Council hong ki siam ki ne tu ni a Mizo Integration Council hong ki siam do na hi za chat ta hi in hi chu to bang to gon in e hi masanga pana kana sei ta in mei te no ya nom po win tu a Greater Mizoram a go no hi iso pi mizo ho to ki do ti na a hi bowi ti a kana sei le he thim hi wa tu ni a jong hi hung po do pan da so Greater Mizoram dei sin tu ni a hi Mizo Integration Council MIC a hin phu cho a hi le hi chi wa hin phu ho hi amoto a jong hi iga vet na hi le zo fa in sui khom ti hi cho anala nal chana sei dan chu zofa in sui khom ki ti chu chin kuki mizo hi che ho si ahung ki gop khom teng le zofa in sui khom hi dis tu ni ami zo ho si chu zofa in sui khom hi thelo chu kuki si chu zofa in sui khom hi thelo chin si chu zofa in sui khom hi thelo
chín cụ kí mi dấu họ xì ông kí sụ hôm tiếng là bầu chân dấu pha in suy hôm kí gom hôm họ số kí đi tu hi chiwa ma hon dấu pha in suy hôm mà tiwa secretary bao dòng hi event na hi le tai thul cho hoi langa mi dấu giàu khao ai le hau kim ho dòng hi thà đâu langa loot ki go ana hami ti la tu hi chilanga president tu ki na vai le mi dấu ki so ki ta hi to banga inam sunga na khat la khat hi na din pi lo ba hi lo na khat ga hi go te hi za chat ta hi ti hi ka sei do no min kanam mi te ho a hi the ai le hi che ho hi vel bol da le hen inam mi te dam theina hi zo ding hi ti jong hi ka sei do no min tu ni a hi chiwa mic hung ki phu do hi isu piu iphin lung han na khat no hi di zo mi zo ho tu ni chan ge a ki loi khom na a hi MYC ti lawa hi adang phu ding a phal lo piu hi ji chun tu ni a MIC i phu pau hi mizo iso pi ho hin hedo o hen lang hele ipa cha lo hil le wa hi ama sa jong mizo National Front ti IMT a hung ki phu MNF IMT a hung ki phu jong chu hoita don put na hin nei ta chola MNF ten hi chi ke hon ke het pi po vi itiam khana kagam sung a hin to kha ke ho min si na dinga na to na hin nei wa hi le hi chi chu ke pom loading a hi ke ho na chung wa action kala de wa hi ti chan ge a seus tu ni a hi chi e hon e ball kit no wa MIC e phu kit no wa president a hau kip e pan no wa secretary a tai thul e pan kit no wa hi le chun ipiham i lungtup mo a hi le tu ni a i hi naw kiloi khom na tampi uma hi che ho zo to sot lowa atha achom i sot pau hi i pi ngai to ham hi chi ki gel phat nu ngai hi chi zong hi 15 October 2025 11 am ting le YMA hall hinalai YMA hall a muya weng lamka a hondo na bol go no hi chu hi chi vai gung ki phu det go in la lai hi che ho zong hi a hi thei le kanam mi tribe leader hon phate ta in I tribe mo hi ki control hi ten tu ni a hau kip chu mizowa lut da han lang vai phei chu tha dawa lut da han lang tha dau chu tha dawa han lang vai phei chu vai phei a han lang hau kip chu hau kip ma han lang mate chu maten ki lew han hi chi ho si I phunga lam kai ho zo chu to sot no hitin I phung lam kai I tribe lam kai in vai a hop no zo chu I ti dop san diu ham ti pa zo hi ding hom zo lew hen I khan to lo diu ham tu ni a hi chi to bang to gon inei jing wa hi le I ti I khan to thei diu ham ti hi a chaina ka ga sei the hin tin he thiam deu ka ta sanin kanam me te ho hi chi hi a hi lo lo wa thil I bol pau hi I so pi ho lung han na I hin bol kha de wi zo hi hung hi ding hi ti pa zo hi ka sei do no min tu ni a mi zo hi no ma hi le YMA chu phate ta in pomin la YMA a lut nin hi chi chu hi le I so pi ki pa na zong hin tin hi chi chu hi lo hi la a YMA dem na a mi zo dem na ding a hi lo le mi zo ki vai po na to ki to lo wa vai hop na ding to gon ine wa hi le koi hung ki pa ding ham ti hi ikigel phan o ngai ti jong hi ka sei do no min hi chule a chaina penin ka sei nom khat au min ga sei leng melong ho ki got na ti pa hi kanam mi te ho tu ni a hi ku ki cha ten ki got na za chom jong nei naw ti a hin la iki got naw hi gu thima khat le ni lunggela iki got no wa a hi lo la khat le ni organization ki got na bo hi nam pin a hin pom thei ding hi nam ti pa hi iki gelo ngai ai tu lai se pai hon free medical camp abol le lew cho mun tin abol cho a hi le hi chi hu e ho hun free a hi po le specialist a hung po le ti aga ki chi cho a hi wa nga chu hi chi wa a phat chom pi khat jong chuan nan te hi jong le ama ho hun free medical camp abol pau hu free a abol hu ama ho phat chom na ding ipi ti hu igel kha wa free a ki bol ki ti thil ki ti chu koi ma chan ama phat chom lo na dinga free a koi ma na to ngai lo ai hi je a chu ichi the ngai ku ki cha te sunga hi koi
thing noi panga koi adam lo hung ki ve umam koi in amin register hin ki bolum ipi phone number a choya ipi a pan mon na tu ham ti ho jong hi he do na dinga to gon a bol a hin itiam khana free ke ma jong chu ichi wa hi le i phone number ipi ta vai jong i pan namun ho hi hoi ta ki sei lo diu adi pa hi sei lo diu hi neo khat ki ven the ne diwa iga ke het sao hi an lang chule organization khat le ni inam pumpi vai hop ding igot ham ti na chung changa kaga seinom khat chu a hi le tu ni a he kanam mi pi te hon jong inam sung hi khang to hen lang i organization sunga na pha i to ho thil pha i bol ho inam pi a dinga to gon ine ho hi nam pin jong he hen lang ei to sot hen iti wa hi le tu ni a inam sunga media za chum tam pi hi YouTuber hi hen a hi lawai le media channel lang hi hen ipi lang hi jong le inam sunga jong khan to na tam hi tai a hi the a hi le tu ni a hi na to na khat inei vai le media hiat sa hoite media a phong do le han media hi chi to bang hin na to ding ka nei win hi chi inam pin phat chom na nei ding hi ti pai media to ki tho itin media ho ko bo hitin ina to i thil bol ho ju se media to ki tho le han tu nia inam pin hen tin inam pin ito dan chu apa ham asi ham hoi ta transparent ta thil hin bol tengole mi pin in ta son en tin inam sung jong hi hung khang to jing ding ai ti jong hi ka sei do no min tu nia KJU ho jong ready sa ki jing hi inam pin na to na khat meeting khat ine wa inam pi adinga thil pha chom sei na ding ting le KJU ho jong invite bol ven na KJU ho jong hung vingatin na thil bol na to gon ho jong ki he han lang ki phong ja han lang inam pin hin he han lang hele hi chi su pha hi chi a pha poi decision na in la thei ting le na power hat ting ai a hin la tu ni a hi ho hin media he sa lo mi pi he sa lo ding a hi wanga mi pi chunga vai hop na dinga na ai to pau hi wang adi poi ka tino me nai hi ze chun tunia melong ho ki got na za chum ho jong hi tunia na sata min a hin vet sui na hi ipgm tele media phone do hi media hoita bolwa thil ato atham jo seu agam anama dinga ato atham jo seu transparent ta thil a hin bolwa hi le mi pin ato sot the hi ti pa hi he theine dewa ka hin sei hin tin tunia ilam kai ho binjong na khat ito wa hi le agu gu a to a mo phone do a ki chai sa jing ding ti ho hi go po ten mi pi he ding in ito ithem ho zo se he phong za hi ten thil iza kai transparent ta na tong lo hen mi pi movement hard ding ai hoti lawa mi pi chunga vai hop na dinga gu thim cha cha vai e hop mo wa hi le iti ilaya jong ki success lo ding hi ti chu chaina ka sei the en tin tu ni ku ki news en ve ai ngai ho zo si na chung chi win ka ki pai na bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw hen